Villamor and Rosalina Tolentino and family, Dietz and Ita David and family, Father Raymond Reyes, Haching family, Amelia, Julie, Chloe and Jude, Ning Torres, Gemma Lumba, Ariel Osepina and Joshua Joriel Macabali, Federico Mandap, at Emerito Barrera. For the successful exam ng Joshua Ashley Panlilio. Para kay malalagwang kapaldanan dari Felipe at Corazon Pajardo, Elmi Ronquillo, Mark D. Kleiner Bayani, Pat Ahos, Rolly David, Rosario Di Morocot, Carmela Fajardo, Father Rolando Lopez, Jeronimo Lazaro Jr., Alaysa Rentulio, Celia Lagason, Michael Alfaro, Ranilo De Irit, Monica De Leon, Charito Obsequio, Virgie Sumawang, Mark Antonio, Espiridion Kayanan, Rosel Montemayor, Belia Trinidad, at Joy Manalo. Para kingalanang kapainawan ning karadwa dari Bienvenido, Patrocinia, Paul, Johanna, Jesus, Priscilla, Emily, Juan, Rosario, Mercedes, Pedro Sr., Baldomiro, Manuel, Miguel, Felicissima, Domingo Sr., Alfredo Sr., Domingo Jr., Lisel, Roberto, Juan, Josepina, Aurora, Anasita, Jerry, Magno, Cleotilde, Don, Pedro, Rosita, Agapito, Mercedes, Maxima, Carlota, Purita, at ding baldang kaladwa kay Purgatorio. Tipuntam kinagyunig pam poning anak ang poning banade Espiritu. Ingginuman tabi ya kaya kayo. Maya pa abak po kaya kongan. Kapatad siyang tadaring kaya katang kasadanan batang mga intulid magmasusi kareting banal na misteryo. Ginong Jesus, dinatang ka ban pikasunduan may metong at metong kaya kami. Ginoo pakadudo. Ginong Jesus, pakayapan mo na ring sugat ning pamikasada at pamisagsagan Kristo pakadudo. Ginong Jesus, mamilatan ka kingpa para kaya kami. Ginoo pakadudo. Ing Dios alubos maipaya, pakaduluan na katamo. At king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katasa na king biye alanganga. Manalangin tamo. O igpaming mayupaya, bilalag mo yung kekang kaligtasan ang gaking kapupusan ng yato. Masaya kaya sanang manaya king maligaya ng pangabait, Heso Kristo ang kekang anak at ginumi.
ing mabibiyat magari kambe mo, at ning banal na Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king ngadanganga. Pamamasang iba't king libro ning propeta Isayas. Nga nang sasabi ning kakatamong Diyos, pamatulan nyo la ring taong kanakong pinili. Pamatulan nyo la. Pasiknangan nyo lalub ding memalen ning Jerusalem. Sabihan nyo karela, king sobra-sobra na, ing kasakitan adela nanda. At mipatawara na ing karelang kasalanan. Sapat na ing parusang binyeko karela. Ing meto nga siwala, kukulisak na. Isadyaye para king Ginu, ing meto nga dalan king kakewan. King disyerto gawa kayong dalan amatulid, para king kekatamong Diyos. Ing balang lambak, tambakan niya, ating balang bundok at bundok-bundukan, patagan niya. Ding gurul-gurul, pantenla. Kanita ing ligaya na ning Ginu, mibulalagya, at ding sablang iti, akit da. Ing Ginu mismo yang kanita, magsalita. Nga na ning metong asiwala, mamasyag ka. Nano yung ipasyag ko, nga kung kinutang. Ibulalag mo, king metong ketawan, may ngariyang dikut, ating sablang legwana, kalupa na ning sampaga, king marangle, lalangi ing dikut, at malalanat lareng sampaga. Potang tsupa na la ning angin, apababal ning Ginu. Mistula yang dikut ing tao. Lalangi ing dikut at malalanat lareng sampaga. Dapot, ingamano na ning Diyos, manatiliya. Mukiat ka king matas abundok o Jerusalem. Isalita mo ing mayap a balita. Isikan mo ing pamanyawos mo, O Sion. Isalita mo ing mayap a balita. Magsalita kang masikan, eka tatakot. Sabihan mo karing balen ning Huda, king karelang Diyos, daratang ya. Ing Ginong Diyos, daratang ya, ban sumakop, kambening upaya, daralana la ring taong kayang kinabos. Anting pastul, ingatane, ing kayang kawan. Ding malating tupa, kaya lang tipunan, karing takdena, karin nala kumunan. Ding gaindura, kaya lang tayran, king mit mong kaingatan. Ing amano ning Ginu. Ing Ginung kekatang Diyos daratang yang mitmong upaya. Dalit kayong bayong dalit king Ginu. Dalit ka king Ginu o meto yato. Dalit kayo king Ginu at purian ye. Ihayag yu ing aldol, king aldo, ing pamagligtas na kaya katamo. Ing kayang kayo pa yan karing sablang bansa, ipasyag yu. At ding makapagmulala ng dapat, karing sablang tao. Karing sablang bansa, sabihan nyo. Ing Ginu, Ariya, king mit mong katuliran, sablang tao, kaya lang ukuman. Bustan niyang tumula ing banwa, bustan ing yato magsayaya, pati na ing dayat malat, ating sablang
at tsukeya. Bustan yung ding marangle at ding sablang tanamanda tumulala. Kanita ring sablang dutong ning kakewan, dalit laking tulara, potang daratang yung ginu, ban mag-ari, king yato. Pamahalan mo ring sablang tao, kingalang pamangabiran, at king mit mong katuliran. Meka keni o Ginoo, eka pay balam, patawaran mo yung kasalanan na ning kekang balayan. Ginuman tabiya kaya kayo, pamipasag king maya pabalita agpangkang Mateo. Jesus nga nakaringke ang alagad, king pamalakyo, nano mo ing daptanan ing metong ataong ating dinala na tupa, at sakaya medidi ing metong kareda. Lakwana na rin siya mapulot siyam, manibsiban king libis ning bundok. Makoyang manintun king tupang medidi. Potang atupane, sabihan ko kaya kayo, may giting tulana kaniting metong atupa, kesa king tulana ka rin siya mapulot siyam, ay medidi. Makanyan mo naman, kabud ing kaburyaning igpayong at subanwa. King ing metong man kareng mga lating deti, eya madidi. Ing mayap ng balita ning kekatang kaligtasan. Mayap abak po kaya kayungan. King kekatamong ebanghelyo, inumpisanin ning ginutamong Yeso Kristo, king metong akutang. Ating kutang na apin iting makanining sitwasyon. Makanano mo nung ating metong atupa, amewala, nano inggawan mo, karetang metaga na siya mapulot siyam. Ing binyenang alimbawa kaya katamo, apin ing panintunaning metong at dakwana da ring siyam apulot siyam. It seems that it is illogical. Adiba? Pantunan king metong lakwan ko ring marakal. O tenako mo karetang marakal, metong yamu naman ing mawala. O tenamo rening marakal, ila rin ka na akong sesen. O tenamo rening majority, ila rin ka akong di nang pansin, o titang metong yaing ka na akong mismong panintunan. Siguro kita mo keni nung nanoing pamanugali na ng ginutamong Yeso Kristo. At nanoing pamanugali na metong yang apong ginong manipun. Burina tipunanongan ring ega na gana at eno buring mikalat-kalat. Kaluguran kong kapatid, istong daratang na ing panahon na naman ng Pasko, ining halos akakit mo, manipon. Adi po ba? E mo po ring manipon tamong regalo o ginaldo, nune manipon tamong tuto. Titipunan tala rin kaya katamong pamilya, titipunan tala rin kaya katang kakaluguran, titipunan tala rin ng miyayariwang malapit kaya katamo. O kaya pinpuwa kakitso, kabilat kanan ating Christmas party,
kabilat ka na nating reunion, andyang nuka rin na kung karakaldamdaman, amyayariwang pamitipon-tipon da rin ariwang tao. Sana pin po, sana atipon nyo pin po rin kaya kayong pamilya, ladong-lado na retang taong kapateyo. Ladong-lado na retang taong eyo kasabi. Ladong-lado na retang taong ating samadob kaya kayo. Ladong-lado na retang taong megtampo kaya kayo. Uling potang makantahing depat tamking kaya katang pamibiyebye. Waring masaya. Bakit masaya po wari? Mag-reunion kayo. Ing kapatad mo ya dinatang uling mimaya kaya ka. Masaya ko wari na miyabe-yabe kayo anting metong nga parokya. Kay ba't ing metong kareng kaparokyayo at inya namang kaslamlub. Kaya ka? Adiwa mo rin kasing pakiramdam. Potang ring gana-gana mitipon-tipon da. Milako ing beyatan king pilubluban king balang metong at metong. Uling king makantang paralan na nung manadiyari. Maging mas lalong masantinging pamiyabe at mas lalong maging kalupa na kataning nga pong Ginoo. Manipon at makipanipon tamo rin kaya kareng sablang miyayariwang bage-bage adaraptan tamo king kaya katang pamibebye. Of course, bado ko po eta na manala ko at imegtampo kaya kayo. At kayo naman sigurong pigtampuan da, matas ko mo rin naman lub na bakit ko mo lumapit ako namang kasalanan? Bakit ko mo gawan init magikasundo kaya? Yang may kapanasakit ka na ako. Bakit ko naman patawaran yang ginawang marok? May kutang ko po, karetang makantang pisab yan. Po ba panamdaman na ako may papasno? Yung panamdaman ing kiputanan ng biye? Yung panamdaman ing bala mo naman ing yato, mas lalo yung maging malati para kaya katamo. Kaya pinining pa nakikatamo ng Ginoo. Mas lalong maging masaya yung Pasko, nung ring na gana abe-abe, nung ring na gana misabi-sabi, at nung ring na gana mipapamatawad. Uling king makantang paralan, ing na gana mititipon, at makipanipon tamo king obra ni nga pong Ginoo. Obrang pastol, obrang mamastol, obrang Diyos, at obrang banal ang pong makapagbanal. Ngayon kutang ko po kaya kayo, manipon ko mo rin po ba? O po mangalat kayo? Manipon ko mo rin po ba? Opo ing madalyari pikawakawani yoreng tao. Sana ngayon Pasko, umpisan tamo, na sana mitipon-tipon tamo. Banking pamanipon tamo, maging mayaning pamanyalubong tamo king bayong banwa, at emong maging mayaning pamanyalubong taking bayong banwa, maging mayan mo rin ing pilubluban tamo, king balang metong at metong. Talakad tapo. Kareng balang kayadwanan ning pakibat tamo, Ginoo pastoran me ing kekang kawan. Paraking iglesia na ning Diyos, amanoknangan kaniting karinaning luwa, agad na sanang dasan, ing ningning ning bayong Jerusalem, ipanalangin taking Ginoo. Para ka rin sablang makawali ka rin sarilirang bansa o pibale-bale, manakitla sanang simpatya at lugod, nulaman ka rin mibyebye, ipanalangin taking Ginoo. Para ka ring bihag, para ka ring matwang mipaimburisan, para ka ring ulila, manakitla sanang makabuklat a pusong Kristiyano, bang mamatula at sumaup karela, ipanalangin taking Ginoo.
para kaya katamungan, makarakita sana kindibinong tula, potang ating sisising palpikasala, amagbalik kalob kingig pa, manalangin taking Ginoo. Ngeni adwan tamoy sarilitang kapagnasan. O igpa, sopan mo king makibat at mamintuking siwala ni kaya kaming pastol, Yesu Kristo ang anak mo at Ginumi, manggaman king alanganga. Mipuri ka Ginong Diyos, ning meto si kluban, uri ning kaya kang kaya pantinggap miting alak, alak kay bat king tanaman ning ubas at pipagalanding tao, para kaya kami maging inuman ning kaya kaming kadadwa. Manalangin kayo, kaluguran kong kapatid, baning kanako at rin kaya kayong dawon, maging katanggap-tanggap larapan ng Diyos, sigpang lubos mayupaya. O igpaming migdalang, mipamatulan ka sana kapamilatan ning mapakumbabaming ayin at panalangin. Uli ning alaking merituban manigapu para king kaya kaming sarili, lubos king manadig king mapamakadulong mong sawop, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Ginuman tabiya kaya kayo, iyat nayo ring puso yo, pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. Tunepin karapat dapat at matulid ding pasalamatan dakong parati at numan karinoig pa, Diyos king alanganggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristong Ginumi. Inyamig pa kumbabayang may kisaot kaya kami anting tao, ti paranit ang binalak mo kanita pang minuna, at biklat ni para kaya kaming dalan pa inturok ing kaligtasan. Ngeni pa nayan mitang aldo, o tayong Kristong Ginumi magbalik yang pasibayo, kambiyaning kayang ligaya. Kanita maging kaya kami asana, itang kaligtasan na pengako na, ang ngeni pa ninan miking mitmong kasal pantayanan. Ulinita, kambiyaring sablang koro ring angeles karin banwa, daradit ming kaya kang ligaya, lain makiabi kami kingalang tuknang dang pamamiya kapurian kaya ka, kabang aming ang sasabi. Tunay kapin banaloig paiking panibataning sablang kabanalan, urinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya, ning Ginuming Yesu Kristo. Bayami daon kusang lub king pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapi at pepasalamat yakeka, piraso ne, at binyana ka rin kayang disipulos at ngana, kuwanan iti kongan at kananie, uling iti yung katawan ko, amidawon para kaya kayo.
Makanyan mo naman kay baning apunan kinwaning kadis, pasibay pe pasalamatan nakat pinuri, dinwang ning kadis karingkayang disipulos at ngana, kuanan ni iti kongan at minum ko kaniti, uling iting kadis ning daya ko, ing daya ning bayon po na langanggang tipan, ami bubu para kaya kayang pon para karing sabla, ban ket mi patawaran na rin kasalanan, daptan nyo itiking pamigagana kayo kanako. Misteryo ning kasalpantayanan. Iniangin ning gaganakan mi oig paing kamatayan at pamanyobdi ng mebyen ning anak mo. Daraon mi akya kay ting tinapyan ning biyating kadis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepadyarian mo kaming matampang tala kadarapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuha mo, king kaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami ang timong metong ning banal Espiritu. Ganakan me oig pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king metoyato, ban miganap iya king lugod, kambiyan ng Francisco ing kaya kaming Papa, if Florentino kaya kaming Obispo, ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepainawan at maninayang subling miye, at ding sablang miyang unabiye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan. Pakaduluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biye alanganga. Ban kaya benang Mariang Birhenin doning Diyos, kaya benang San Jose kiyang esposo, ring apostol ding sablang banal, at inupad king malmong kaburian king kaya kabaning panawon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristo kaya kang anak. King kapamilatana, kambenat kaya, igpang mayupayang tutu, kagom ning banal Espiritu, pupurian dakat parangadan, manggaman king alanganga. King mit mong kapanaligan at lugod, mausta king pa karingamanong tiro ng Yesus kaya katamo. Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasupaning pakadulo mo, parati king mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami kambiyaning maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo ang kaya kaming talapangabos. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostoles, ing kapayapan na lakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa babalikdan ni kasalanan mi, nunelawan mi kasalpantayanan ni kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mi ang ponbirugan nagpangking kaburian mo, ikang mabiyan pon magari, manggaman king alanganga. Kapayapan ng Ginoo, mantabi sa kapitan man kaya kayo. Ipakitangin ng pamisan metong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kungan, kapayapan, kapayapan. Nyo'y Kristo yung kordero ng Diyos, nyo'y minadako king kasalanan ng yato,
Nuan na rin mayaws king apunanan ng kordero. Manalangin tamo, o igpaming malugod, pepakanan mo kami king espiritual ng pamanganiting sakramento, kaya kaming pekisulwan. King aldo doming pamibiyabiye, ituro mo kaya sana ban mabiyasa king matampang gumamit, karing sa balang bagay kaya tiking yato, at magnasa karing at subanwa. Iti yadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Ginuman tabeya kaya kayo, bendisyonan ako ng Diyos sa lubos mayupaya, ingigpaing anak at ing Espiritu Santo. Ing misa mi dawon umetam king lugod ng Kristo.